Kitun kitong ahan jumi mi pu asalam thia son si ajada sai le claim sidami ki claim tong selopen ki claim ason ki mi sensi la son thot si diphorong sopialong mesen flyover ki kim kirang jia phan katukawe kuti pharohini ra inkoraner ke mate 228 crores atangka panong si kim rang ponlo ki kim bom flyover ajat pen pusidame Assam Assembly kilik aprang ingpulong vek nang jipura ajo nerlo bang pharu sose arada tumaphan sai reclaim si tong sekot pen sidami dipu flyover patang ponbor ilo bang so phi thereponi phai kri siarni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma wangsi ingpupon lo dipholong kangpupon flyover aphan khorsing terang ingjar kap mate khorsing terang flyover pusi amen setami jume sen pen earphone lo bonta lang iktha bangso visual la bangso khorsing terang flyover included pen teklo ejon pleng chit chotlang pinier ni dipu head post office angden chidalong kanghang thekpon long lo khorsing terang flyover kanghang edabangki flyover along gari kedam kewangji aphan phrememi anpin lo athek kopi koson ahutong labang so a flyover ki ruji ne pusi radatum aning ka pheriso aphona bangke nangdokok ason sidolo labang so flyover kang hanglong lok bangke anong donang ji pu kamatha jot amar flyover bang mesenang ji pu kamatha ka wepen jok tong sekot lapen non amat patang nang ji pu kamatha pen jok lu non bang so kang hang adimalong kopi ne pen eson pensi bang plap plap chok bangso ki bang dun plap ke kupu anarji ki ding si nang dun po bang dun plap chot ke komentu si kang hang thu pone thang chipu thek thek la si kang hang et adimalong puthot atini pasemar pon thu data sonte mesenji mo komani ki sung phode ra phi ka semar ma te ka salok dun bang ki alia vedeji la si ajat le pusita me pasemar pe jopen der chet sita me semar ma te salok pon pa mi po sonte ki thir la pen memu chotji News report Carbine Long Life